Na inicijativu direktorke škole Ivane Petković i uz podršku celog kolektiva gosti osnovne škole Đura Jakšić bili su profesori Niškog prirodno-matematičkog fakulteta Departmana za fiziku kako bi zajedno sa učenicima škole održali festival svetlosti pod nazivom Aurora. Naziv Aurora smo izabrali upravo kao provokativan naziv, polazeći od toga da mnogi učenici i ne znaju pravo značenje te reči, računajući da će istražiti i saznati šta je u stvari Aurora. Iza toga smo računali da će se zapravo istražiti pozadina te lepe prirodne pojave i zamislili smo da naša škola danas bude jedna bliska destinacija tih dalekih prostora, da ne kažem dalekih polarnih neba, severnog i južnog polarnog neba. Gosti iz Niša doneli su sa sobom i neophodnu aparaturu za prezentaciju ogleda kojima je učenicima nadomešten praktični sadržaj već obrađenog nastavnog gradiva. Istovremeno, te sadržaje mogu da vide i učenici 7. razreda, računajući da ćemo na taj način da ih motivišemo za učenje fizike sledeće godine u njihovom 8. razredu. Festival je dalje zamišljen da se prosto svi učenici škole uključe u tu aktivnost i u promociju škole i učenici 8. razreda, svi učenici 8. razreda bez izuzetka, dobili su neko zaduženje da naprave ogled iz oblasti svetlosti koje će prikazati učenicima nižih razreda svoje škole, dakle svojim drugarima. Kaleidoskop je otkrio škotski fizičar David Brewster 1817. godine. Tačan razlog zbog čega je on otkrio ovu zanimljivu igračku koju nikada ne možete da prerastete se još uvek ne zna, ali se smatra da je želeo da bude brižan otac i svoj deci napravi zanimljivu igračku. Reč kaleidoskop potiče od grčke reči što u prevodu znači gledam lepe slike. Kaleidoskop, on u stvari se sastoji iz jednog valjka i unutar tog valjka nalazi se mnoštvo gledala postavljenih pod različitim uglovima. Kada svetlost, odnosno slika, uđe na jedan otvor kaleidoskopa, prolazi kroz ovu cev i odbije se mnoštvo puta od ogledalo i izlazi kroz drugi kraj, odnosno dolazi kroz naše oko. Pored toga, organizovan je i likovni konkurs na temu Aurora, na bazi koga je napravljena ova izložba, a sve je osmišljeno, dakle sve 3 kategorije radova, i ogledi, i posteri, i likovni radovi su zapravo takmičarskog karaktera. Ideja direktorke je bila da se sva deca u školi, koje su danas možda samo i posmatrači, opet uključe u rad i u festival, tako što će imati ulogu ocenjivača. I mi smo negde se vodili i time da škola, osim toga što obrazuje i vaspitava, da negde unesemo u celu priču i svest o tome da nešto što vidimo treba da procenjujemo. Iz tog razloga su svi ovi radovi danas u takmičarskim kategorijama i svi učenici koji budu videli oglede, postere i crteže će imati priliku da glasaju po njima za najbolji, ne ogled i najatraktivniji, njima je objašnjeno da treba da glasaju za učenika koji je to najbolje uradio, najbolje pokazao ono što ume i što je saznao. Iza celog ovog događaja, na bazi zaista niskih materijalnih sredstava i velikog entuzijazma, stoji jedan veliki tim nastavnika. U sklopu festivala profesor Ljubiša Nešić održao je predavanje o harpu zbog atraktivnosti ove teme, ali i zbog mogućnosti razbijanja predrasuda formiranih o prirodnim nepogodama. Na kraju treba reći i to da je osnovna škola Đura Jakšić ranijih godina već organizovala slične aktivnosti u cilju promocije fizike kao nastavnog predmeta i da je verovatno to iskustvo doprinelo da organizacija festivala svetlosti Aurora bude na zaista visokom nivou i za svaku pohvalu.